Doming, mabali namin. Anya matan ni katugangag. Dagulitan nakmutlat ta. Agbali nakkano achiptanod. Kasano nga ta? Sapay mangkonsensya. Saan ko kano akayat atulungan? Ay, nagrigat matan ti agmay-maysa. Maikawa ak atalaga iti kaawan ni Rosa. Kawaw ti inaldawa panagbiag no awan makasarsarita. Kasarsaritak matla ti bagi ko no daduma. Kasayaatan no maturog ak nga muna. Isit ko lang ti alarm ko iti 2:00 no parbangon. Mas preskon to nga ta ti panunot ko. Makapagdesisyon ak tumat langatan, may papan iti ibagbaga ni katugangag. Anyan, nabutusan ak para barangay chairman. Agtinagak at chiptanod. Jak man payla panunutan na kita. Amangan no isupay, tijak pakaturugan. May lungalong latta ti cleanliness iti aglawlaw ti barangay. Nang runa katagwarwaras manen ti dinggay. Ay, wen, agpaiso day ta chairman. Agasam, pina-check up ko jay apo kidi kalman. Ina, nagado ti pasyente jay ospital. Kasta ti may padpadamag iti radyo. Agraira day ta sakit. No kastoy amang rugin ti panagtutudaw. Ay kasta talaga ti kaso. Isuanas ken amadalusan ti aglawlaw. Kang runaan dagiti kanal. Kasta matakitaan nyo dagiti panagbasbasura tayaw. Maliklikan day ta sakit babayin ti panagdaldalos. Naimbag abigat yo amin. Apo nga opisyal. Nay, imbag man tadakan chairman Dumeng. Oops. Sana ka chairman. Da kayo umat. Ay, huwag gayam. Sorry. Nailawan ko mata na kasla si kapailaang ti chairman. Okay lang kanyak data. Tano mabalin la ko nga isubliking kwa na ay kasta ko mati maramid. Ay, naisublikan niyak asigod at takem kat isublik madlaking kwa na. Sana jay jak kaya ti tumulong iti barangay. Adala ngamin dagiti san amaliklikan apasamak no daduma. Mawatan mi data. Ang manyangay, kumusta jay bagbagamay? Unmut nagpaiso. Kumusta ti imbaga ni chairman ken ka? Ala, uwanan. Good. Kastaman. Makadwada ka mutlaang. Ken kasayatan metlaang dayta tapno mailiwliwag mo ti kaawan pailaang ni Rosa. Uwan siguro. Agpirma kan to nga roda ni ti appointment. Paisagaan na kadagos tapno may tugot to ni tesorero iya munisipyaw.
Nasayat launay ano imanugot mo't lang ni Dumi nga iso ti sumukat ijay nagretiro at chiptanaw. Awan mabalin na. Tay ko na kon. Strategy laing kasapulan. Nagpampanunot lakit day. Nay, di mo mo't unay labsan ti bang pastidjar kan ko ana. Sa nagaputa na tulnog latta kat lapsam matan. San mo ta? Amangan no agin kakabaw kan tumanan kat no. Hala, winin. Sanin. Na, palpalagi pagkalaang. Nakasano, gaputa manugang mulaangan, kat pakmer mo matlao na yan. Kasano, no kas kadagiti daduma di ta ati asawa dati pagikarwan da, no kas nga. Winin ko nakmat. Di ka nagsaupay. Makauman. Alawunag, diyawan nga rudin ti agsasaw. Kumusta gayam, di punerarya? Di kan samot unay mapanijayang. Di urenyat kong kunam. Sana ko na sumumbat. Amangan no mabaybay amon day jay. Sayang mat nuawanan ti may masaya gidyay. Nagngina pa imot nga ti business permit. Agrip report mo't lang ni Sarakin ka. Na, apay adi ka matagsaon. Nya pinanawan ako. Anyat mapaspasama kiti day tabak-bakitani. At nini, andan sa nag-message ti cellphone ko. Ha? Ni Shufeng? Saan ako nagsaupay tay sumut ti kunam. Di orewa nagsasaw. Kunam tulang amin no isun ti kalaingan. Nakanayon naklasirmunan. Pagbalinan na mo't dataon ngawan manaknakam na. Paanak man lagi barangay hulain. Makipagtaano nakman langayn. Umuna pa nag-duty kita, kas chiptanod, chairman. Nasayat. Damot lamang i-leader kadag iti barangay tano din. Agagat damot ngatan. Ay, barang ano, suportaran dak. Ay, wun mo ta. Maragsakan dalaki day. Ngamnay. Awan sapay mo may kadakwada. Aday tayo ni tanod ugok. Nagsubli di balay da. Tada ka nun nalipatan na. Nasayat no kasta. Uray, maminsan kami pa lang agrunda. Ang no adaw maya kakadwa, mamidwa siguro. Adan tumatlag bantay dito'y outpost. Uray, tadak. Kadwadak, ngagrunda. Makipagtanod kayo? Uy! Ay, makapadakas kada kayo ti agpuyat. Ay, uray makipatpat na agakpaya. No makaturturog akong, uray iturog konton dito'y outpost, wino dita barangay hall. Anya? Ne, apa yan, chairman? Uy, sa anak pa lang agaw, awi di balay. Ne, apa yan, tatang? Masurunak kinanang yaw. Uri ka. Si kagayam ti makagapo, iti mi panagkinawatan. Nagado nga may ti bagbagana. Isakit na kalaunay. Ne, awan amok dita. Wunin. Awan amom. Bay amon, jimbagak. Basta makipagtano na kita. Wan, Rosa. Hawagam ni tatang, wano ni nanang. Palagi pamida. At dansaman sanda nagkinaawatanan. Kasarita mo da Uncle George da gawid kan. Una, awan kastay adda kamat lang ditoy. Agmay-may sa kang anak da sa
Imadayo ka pa yung amin. Wen, dungo. Saan kumatabaybayan idakat? Basta, kasayaatan no agawid kan. Kasapulan da kadatatang kenanang ditoy. Sige. Bye. Ay. Anyan dagiti katugangag. Talaga nga umubing-dan. Nay, may samot aping gantinda sarma. Hindi ka mangan aya. Sa anak pa yung mabisen. Ura siyak. Sa anak pa'y mo mabisin. Inlutuan kan iti kanam, di ka kat mabisinain. Kanekla ti linodam? Katuan ata sa anak nga rod ang mabisin. Ura siyak. Sa anak mo mabisin. O di, imbagam kumamangan kayo ni di mahal mo, tapno di kan inlutuan pa'y. Naa. O san kit din? Ada nga minin kat kapangpangan mo, iso adi kan mabisin. Ala, isublik nga raw di ti kaldero na gito'y ginaokin na pa oy. Uno, ninsaramutan langan. Iso kayan ti mabisin. Kanin nanda gito'y linutok. Anya? Nay. Nadamot sa bali ka na ni rambutan. Kata sino nga ron timangan ka na gito'y. O di ka nun ta. Pada tamantasan na mabisin. Ay, Ngay mapana ka dya po ni Raria. Gusto dya kinunam, asayang day dya no mabaybayan. Imbag lang andan, tumot pa kay masayagan ano matmatay da tao. Naa. Oh, saan kit din? At least, malibrin to da tao iti serbisyo. Ijayak to chapel eh, ijay ka no, chapel bay. Iya po aya. Mayat tibi nga, isan na yalakay. Ala, no di mo kayat nga ipakan ko kinirambutan dagiti linutawk. Mangan ka nga rin na, awan sa bidong dagita. Tatang, kumusta kayo kan nanang? Dayjay. Mabsog ni rambutan. Nay, anyad na kairamramanan ni rambutan? Isot mang mga nitilot-lotuan ni nanang yaw. Apa yan? Kanan la ni rambutan tilot-lot wanda? Kanin ko matitao ngim ka po tapasaray sa anak amangan, takasanabsuga kakanayon. Dayjay, ipakbuna adago si panganan ni rambutan nagitilinuto na. Ay, sayang Oh, jaka mo. Pagkabawan na nga tan atikas jay. Amang ano adaman saan daan nagustuhan anapaliw da kada kayon Yun niya kuma. Ay, kwa. Napay nga gurungiit ka. Nataer kayo lang amin unay. Anya? Di ka mamot do may. Ay, May saka pa. rabak ko lang, tatang. Basta awan lakat ti amuyo ang nakabasulan nyo, awan problema, tatang. Amang ano, adala ang matkayat ni nanang adi yung maited, iso akas jay. Sino tiyo mawawag? Ay, nimgam Rosa. Hello, Rosa anak. No kasta, sang kapay asigurado no makaawid ka ni Timabait? Kasta aya. Sige anya nga rod. Ibagam to ken Uncle mo George, apakpakumusta. Yun ngala, mawatak mo't din Uncle mo Anya, nagpulong king ka ni nanang mo? Ay, awan problema. Amumot ni nanang mo.
Saan matumtumpungan ti ugali na no daduma. Wen ka di. Ay, di ka madanagan. O sige nga Rod, bye. Ay, anyan ni Rosa. Siyak man laadago sa ti babalawin na. Nakapagsasarita kamin kadagiti kakadwak a barangay tanod. Idaulwan mi ti panagbayanihan inton bigat. Good. Apagiso, tadamutin impaskilyo apakaam mo kadagiti kabarangayan. Wan, chairman. Adun sa amat ti makipagbayanihan. Ay nasayata. Nini, makapadanag. At dan saman na itaray nga ubing di ospitalain. Day anak dan sa mang Tonyo. Saan samat kit de adinggit ti sakit na. Nasayat lang nga ano kasta. Ngamuray pa'y awan na dingge. Kasapulan latta ti panagdaldalaos. Wan met kit di Good morning! Si katag-duty ta kagawad ko ring. Wan, chairman. Nasaya at agudungak. Awan pa'y ni sekretary. Sapay ada ka sa pulak yung kuan na. Nalpas na nga taday jay. Medyo problema tayon sa lata ti sekretary, chairman. Dahita nga Rod. Awan mo't kami ti makita ang mabalin na sumukat. Ta sukatan tayo lakuman. Naka-empleo mat amin na nakaadal dito'y barangay. Kasapulan mat ngamin nakaadal mat basit ti agbalin a sekretary ti barangay itan. Uwan mat ado ti trabaho ti sekretary asaan akabaalan ti di nakadapaw iti kolehyo. Uwan mo't ngumnad na makasarita tayo ang mabalin na sumukat. Ibagayo ta umay diti opisina. Ngem kasaritak tupay di sekretary no anya ti kunana. Narigat met no sukatan tayo adagusin. Mayat ti kastoy agbayanihan tayo nga oray awan ayuda. Saan pa ya pa nag-aayuda? Ta sala ada ayuda no da kalamidad. Apay, kayat yo ayan no da kalamidad tapno ada ayuda. Ay mo di oray awan ayuda, basta awan umay abagyo, kas kadaan yaman dita akita ti didigra. Uwan mat. Ngabne, adumot basit ti may makibayanihan. Ado nga minan ti madingdinggi, agbuteng damot laeng. Kasta nga ta? Uy, ultimo jay, agkunkuna edi, datayo kano tinabutusan, ti agbayanihan, tagsusuldo tayo. At daditan, ti makipagdaldalos dita kanal. Ay, unan niya. Nila kay train. Isun ti may sa nakaigam iti pala. Nagagat itan. Imbag man. Napadasan ng aminan kat tinatinggay. Oh? Wen, kastaman ti kunani tanod ugo. Bagkano tasan napakarwan. Ta nagpa-check up matladagos. Iso aday ta. Nadidigra nga taa. Uwan nga taa. Sige, tumulong tayo maten. Amangan no ibagada pa'y kapatas tayo. Success! Nalpasan ti bayanihan nga oray awan ayuda. Ay, awan nga ron. Akit ada pagimbagan ti panagsubli ni Doming at Chief Tanod. Uwanan niya. Indaulwanda kadagiti barangay tanod ti nagbayanihan. Uy, kung nakit no saanin ngagsubli dito yung nagbugsutan Nagyan pa ila ijay Manila, edi naggapo ijay Hawaii. Asus, mabalin aya. Inong tanlakit din ni Rosa. Kun ammo tayo matan ni Chairman Gusting. Saan makapagkadkad ni Doming no isong tegsao? Ay, katugangan la ti katugangan ako nada. Ay, nay. Adatan. Uy, mayat ti kukuyugan da ang katugangan. Ay, daranyag tiro pa da. Adan sakit good news. Maawis kayo amin ni Jibala, inton malam ti Sabado. Agbabanding tayo, mamay.
Nay, ayos addan sa ka marambakan. Awan mako na nga okasyon. Angam nalagip mi man lang da katugangak ti agpamerienda. Banding time kanu mamet. Nay, ayos Ay, mayat. Ay, asino dagiti kakadwa tayo, chairman. Da kayo amin nakagawad. Dagiti barangay tanod. Karamanan dagiti lupon, ken dagiti street sweeper. Ken dagiti amutin kabarangay amayat nga umay. Wiw. Kasla piyesta. Banding time. Kahit minsan-minsan. Kastoy nay. Pagyaman may kadagiti amin ang nakipartisipar iti bayanihan. Kada kayo, bumarangay. Kunami man laangan. Awen. Pagyaman may ama ko na dayjay maangay panagsasango tayo itong Sabado. Tayo kunakon, agbabanding tayo mamat, pag may time. Banding time ka no? Banding... Mayat di natagtagainop ko. Saan mo't gaya makuripot ni katugangak? Doming, mabali namin. Anyang ay, regular session tayo. Awan pa, dagiti akakabadungala na kagawad. Mga no da bukod da session, chairman. Saan da mo ta makisarsarita kada kami, chairman? Kastada nga talatan. Anyang nga tayat di kayat da ama aramid. Ang mga no kayat da ama gudwa ti barangay, tapno agbarangay chairman met, di may sa kadakwada. Nung nga ta aksyonan tayo tikas di nga aramidan da, chairman. San pa'y laeng? Tadyak pa'y kaya ti makiriri. Ngam, kayat yun tao. Ne, hindi ti kayat mo asawan kagawad? Kunayo, asaan nyo pa'y akayat ti makiriri. Mabalin, kayat yun to, inton madaanon ti gundaway. Inton mapunwanak. Sana mabalin ti kastoy. Anya nga tinasaya tabanagan ti barangay, no kastoy asa na makapakikinawatan ti agturay. Awan ba, maditikas to. Sa bagay, kasayatan nga urayin tayo idano, makapanunod da itinasayaan. Wen, ikan tayo iday ti gundaway nga agbalew. Makitimpuyog, kadagiti pagimbagan nga ilunglungalong tayo. Ngam, no saan tayo amaura ida? Sa balin na saritaan. Masapulan, ti aksyon dita. Nya nga ay dakdak kayo man ang tinagmimitay. Kasano da itag? Aga-apa kayon samot nga opisyal ti barangay. Awan pa'y met, tinapasamak nga apa. Ngam amangan no addan to. Nekat, ipalumos mo't nga roda kasta. Anyalat naglakay amot at chairman dito'y nagbugsutan ng ngay. Haddan tumapasamak a komprontasyon asan anas ken ti apa. Ngam no saan na makan-anos dagiti kakadwa ket sitarindan dagiti kontra iti pagimbagan ti amin. Aay, awan marami da. Tasan kumet mabambantayan ida tamalapdak kumayda. Anya nga min ayati kayat da ama aramid. Saan mi pa'y nga ammo tawan pa'y mutibagbagada. Ngam mauray. Kada pa'y kundaway da makitunos. Ngam no awan mauray may. Kita ekto no anyat di maaramid kao. Dumlawak man kagawad ko ring. Kaslasan unay amap mapandita barangay office dagiti tallo a kagawad asigod nga oposisyon.
Talaga asan da unay mapandita. Nasaya at pay kidi no ag-duty da iti na ito ka nga aldaw apan nag-duty da kas officer of the day. Anya? Ay, kasano da ita? Oposisyon da payla ang aging gaita? Anya pay ngay. Awan mo't nagbaliw ka dakwada. Isumat la kasla dinak nakita ni kagawad ampol itay malam. Idinto ta limabas iti ayan kung agtugtugaw iti sangot ti store ni inasak ka. Agbalinda abulsag kan tulong no kumaro da. Kasla awan mangmangag kan makikita da. Nay, madi inton kwan agbulsag kan agbulag da. Nakaro dan. Ngam ko na ni chairman nga orayan na pay aging ka makapanunot da. Oh, aging gat ka ano nga Adan sa orayan na agundaway. Bareng no makapanunot na matlaang. Rumbang laeng ang makitunos da. Tapno ada mapasamak kapag imbangan tayo dito'y barangay. Aging gaita ang nakaawit akon. Saan pa ila asumi na iti panunot ko tinagsarsaritaan mikin kagawad ko rin itay malang. Kasanungatan no sa anak ang nagikat a kapitan. Ketsak pa ila ang ti kapitan ita. Ket adakas kada kagawad ampol nga oposisyon. Ang mga no isupay nga tan ti pagikikatakmat a barangay chairman no jak maparukma dagiti kas kadakwada. Ay, dayjay mat ti pagbilibak ken katugangak agusting no dadduma. Daati dog ti pasensyana. Ni mat katugangak agusting daytoy. At dapay nga tadina na ibaga kanyak aya. Hello, tatang. Inawagan ka, tasan ka magtinanakita itay, di outpost. Ada ka di ibilin nyo? Planok ti makipagtanod inton madamdama. Yung kasla kayat ko ti masapa maturog. Isong inawagan kan. Anya ti ibagayo? Maipanggap iti mairukya panagsagana para iti mapaspasungadan apakuntistili may papariti panagdaldalos. Ha? Ay, uwan. Mitingem dagiti kakadwa a barangay tanod. Takitaan nyo no kasanumot ti tutulong yaw. Sabagay, nebagami mutan kada kayo ididamaw. Uwan tatang, ada meeting me inton bigat. Kasayaan, no pa'y kaano la nag-general cleaning tayo itaglawlaw. Itultuloy tayo latta mo ni Turen, titunggal puraw. Nas ka na makita na dalos, di aglawlaw, tapno maliklikan, ti dataod, dagiti lamaw. Ken, itaan tayo masay. Bareng datay ti makayalat, iti first prize, iti cleanliness itatawan. Uwan tatang, ang kasanugayam dagiti talo a kagawad, asan ang makitunos iti programa ti barangay? At tanto ultimatum ni Gijay. San tayo pa lang ikaskaso ida? Hala, day talang. Bye. Bye, tatang. Agyamanak. Nalapdak ti nagsuyaab kabayatan ti panagsarita mikin katugangak. Ang mga no ibaga namanan at turturugak. Rumidepak biit. Inton alas 9 ti ipapan ko ijay outpost. Uray kat nabilin kumatan ni tanod pag-ong. Nabirngasan iti pag-ong ni Pipito. Ang kabaliktad mo't dayta iti kinaparagsit ng aggaraw. Uray,
ta naisit kumat ti alarm. Makariingak to sakbay ti alas 8. Agyaman kami iti kadayo patgad me kabaranggayan. Maragsakan kami iti suportayo. Iti panakipasat tayo iti proyekto ti ilay. Ay, Chairman, pagrebengan mi ti tumulong. Pagimbagan tayo amin daytoy. Ay, pudno dayta. Ketala, agan anos tayo kabaranggayak. Dayaw ti barangay tayo no napintas taglawlaw. Ay, pudno dayta. Ketno mabalin. Saan lang ati barangay garden tayo tikitaan tayo. Iraman tayo akitaan nagititunggal iskinita winudalan. Tamasapolan nadalos akitaan. Agmula tayo iti masitas. Napintas dayta, Chairman. Katapno naranyag to akitaan dagitay agsabong iti ad-adda nga imula tayo. Ay wine, uray no roroot lamalay tigit ti karayan, ti mula tayo, basta nagiti agsabong Ay, husto kayo na Chairman. Ta dumot ti ruot nga agsabong iti napintas. Wine, pagbalinan tayo amasitas nagiti ruot, anapintas ti sabong da. Po, nagpintasan ti entry tayo kagawad ko rin. Iwan domeng. Gapwanan tayo iti kaadwa na naragsak ang makitintinulong para iti pagsayatan. Mayat Mayat! Talaga mayat, kagawad timot. Nay, itaman pa'y amay sarong ka dito'y barangay garden. Anya nga itaman pa'y akon kunamot kagawad ko rin. Apay, bulag kan sakit di, di nak makitkita nga umay ditoy. Ne, saan ka bulag? Inaldawak ditoy, ngam saan ka makitkita. Di ka man. Kagawad ko rin. Nakitak mat ni kagawad timot nga imay ditoy. Nairanan sa ide nga adda na panan nyo. Kastaya, Chip Doming. Ay, sorry kagawad timot. Anya ngay. Panagnakan pa ni Doming. Ala, nasayaat mat no makipartisipar kayo matlaangan. Bareng mga bak tayo iti pa-contest ti ilay. Kasta? Dire-diretso ti bayanihan. Adda ni jay sektor 4 dagiti kakadwak a barangay tanod. Madamamet ti panagmula iti masetas dagiti kapurukak ijay purok 2. Da kayo mat nga kada kagawad pangkan kagawad turibyo. Nagpadalos kayo ka dagiti to kayo a sektor. Ayawan bibiyang mo no saan kami pe amang rugi. Apay akasta ka kagawad timo. Pabaribar amin na sungbat mo. Kaputa masurunak ka. Kaskala asino akalaingan. Kita ka mandangin. Nagalos mo ti ugali na. Bayan yun kagawad. Bitter ngamin iso akas jay. Makapasurong. Da kayo lati ma-stress natutupan nyo ti kasta akababalain. May imbagman tanasurutan pa iti dalad mo agturong dito barangay hall kagawad timot. Sa anak mo tabulag, Chairman? Kastaya. Kumusta kayo matan nga kadagiti pada mapagwada na kagawa dito nagbugsutan? Nay, at dagayang pagwadan na kagawa dito nagbugsutan. Nagkuna iti dayta. Nagiti ka barangayan.
Ayan gayam dagiti kakadwam. Kasarita kayo kumamat. Tawan sa bali at tao dito'y barangay hall. At least ket awan sa bali a makangag. Anya, Makadlawak mat ket kagawad timot. Oposisyon kayo. Anya, gusto ka day ha? jak mo. Sige, chairman. At dagayan pa mi kada kagawad to review. Talagang awan mo doon ay kagawad. Nanya kiti nang ibut-butusan dagiti tao kadagiti kakasta kita ti kagawad. Nagdaras ti pannakarami dagiti na plano at trabaho, tatang. Wen, apagiso. Nang rugin ti panagpasyar dagiti judges iti pakontes. Napintas ti namayan tayo dito'y nagbugsutan. Ta saan lamas masetas ti naimulmula. No di pa'y kat adda ka natangan. Wen, napintas ti naramid dagiti iski a pinakbet vegetable garden. Ah? Ay uwan. Nagado ti busal dagiti tarong ken parya. Agkarato dumeten dagiti busal dagiti okra. Nagranyag meten ti igid dagiti dalan. Tauray lalakaan lang a masitas dagiti na imula ket napintas dagiti sabong da. Wen nga rod, nabangsit asabong kun kuna ti dadduma. Ang napintas abuyaan ti nakaduyduyaw itan nga igid ti daldalan. Gusteng, ay, awanan. Apay, Ay, kunamatlan mauraman ka ngay may diti barangay ay hall. na, nagapuak ejay kanatingan agar din ti barangay. Awanan dagiti nagbambanugan dagiti iske ngay mulmula. Anya, Ay, naasak-asak dagiti mula. Sakit awan moten dagiti di pa'y nakadadakkel abunga da. Adda nakauna nagburas. Dinadaal da pa'y dagiti mula. Ay, awanan. Ne, aguray ka. Kaslawon anyaman nakin ka dagiti imbagak. adan na kaununa nang ibaga kanya. Ah, Isu nga rod sa anak ko na makasao. Sayang dagijay. Ngem, san abale? anyasan abale. Awan anyaman nakin ka? Adan to leksyon kadagijay nagaramid no asino daman. Ay, katnas ka na pa imbestigaryo Sanen, Anya? mauray lang tiyo umay dagitag judge. Anya pa iti pakita mga intriga iti pakontes kat nadadaal mo't tandagajay mula. Adalat ta intri tayo. Oray nadadaal, karaman latta iti pakontes. Naglablabo sa dagiti tawa dakos ti pampanuno da. Agasang nga iti kasya ngay naramid da kadagiti mula tayo. Ay, sayang ti bambanog tayo. Uray lang makasangit ni SK Chairman iti nakita na nakapayan jay pinakbet garden. Talaga, nasakit tinakam da Dandani inal daw damot ijayan. Ang apagdarit matlaan na bigatan. Awanan, tinagbanbanugan da. Mas daawak kini Chairman. Awan plano na ngagpaimbestiga. Bayaan tayo kanupay laeng. Anya nga tati pampanunutan ng aramidan. At atapan na. Nga uray di na ibaga. Amuklatan no asino da. Ay, won. Oray di mo mo't ibaga ti ammom. Kastamot ti atap ko. Nembag dadaka mo diti barangay hall dumeng. Tanay, awan dagiti kakadwa kagawad. Tanapandan nakiseminar. Awan matlat araramida kay balay, tatang. Iso nga, imayak dito yan Good.
Anya nga ti resulta jay pakontes iti ile, may papan iti gardening. Urayan tayo Ay, sayang ti entry tayo. Di man lang nakapuntos ta, dinadaal mat dagiti di ammo aloko-loko. Di kay madanagan. Uray, maabak tayo. Siyak ti mangibaga, amangabak tayo iti daytoy. Anya, maabak tayo iti kontes, ang mangabak tayo. Ay, kasano tayo ta, Chairman? Mamuam to. Mawatam to no apay ajak ingkas kaso tinakad ado asa na nasayat nginar aramid. Dagitag kalalaeng oposisyon. Ay, saan kayo amawatan, Chairman? Just keep silent. Leave it to me, Duming. I can manage. Ay, anya nga taatak ti kati naramid na. Kundi English pa'y. Oh, do not look at me like that, Duming. Ay, saan kayo amawatan, Chairman? Mawatam to. Just leave it to me, my son-in-law. Ha? Dayta, kaya't ko makita yu amin dagitoy aladawan. Kas may sa akaraman, iti resulta tinaangay pakuntis ti ilay. Anya ka di dagita a picture, Chairman. Medyo nakusnaw dan samot. Umasidig ka man, kagawad. Masidig ka nga mina. Ay, Di yung mailasin dagita bida iti barangay tayo no di yung asit ka nakitaan dagito'y pinaimprint na kaladladawan manipod iti kamera ti cellphone ka. Makuna abida dagito'y iti barangay nagbugsutan. Nay, kasano abida dagita, Chairman? Umasidig kayo. Dagiti aladawan ti kapuna. No apaya nag number 1 tayo iti pakontes. Nay. kaya tiyo asawon, Chairman, nangabag tayo. Exactly what I mean. Nangabag tayo. Dagitoy at tiladawan ti bida dito nagbugsudan. Ay, talaga, Chairman? Ay, di kay mangrabrabak? Oh, jak sa mamatay. Palso na itadamag, Chairman. Aging ka dita. Kat oposisyon kayo pa ilang kagawad timot. Ala, tapno makita yun na yung bago masidag kayo. Nangrunakin ka. Miraam dagitoy aritrato. Amo ka mailasin mo no asino dagiti bagbag abida ana stolen shit ditoy. Nailiba sa na picture dagitoy kagawad timot. Kita agman dagita, Chairman. Apay asino nga minayad dagita bagbagayo abida. Mulang lingam. Hinantay man. Mulang lingam. Siyak ti may sakadagiti ibagbagayo abida, Chairman. Ne. Udno abida ka dito'y kagawat timot. Talo kayo. Ay, Dagita picture da amang parparot kadagiti mula. Kan mang borboras kadagiti bunga timula dagiti nagagat akabarangayan. Anya. May lasin mo na da kayo kadagiti kapadam nga oposisyon tinaritrato dita. Ita. Ayan ita, nagiti kakadwam. Chairman, pakawanindak. Kat amom kadi kagawad timot. Dagitoy a picture yaw tinang padakkel ti puntos ti garden ti barangay nagbugsudan. Tapno ag first prize, Oposisyon. Isu dati bida.
Ay, nagtagtagai na pakmanan. Doming, mabali namin. Daytoy matirigat na ita. Tarabi iti panagjutik itan. Kasano? Kasla na dimut matdataon. Angam sa nabali. Pinagustwak matla ti katugangak. Saan lamamin agbaliw ton ti barangay chairman. Eleksyon tumanen. Agikatak ton achiptanod no saan ton ani katugangak ti chairman. Alas 7 pa'y matlahang iti sardam. Ay, uray inton alas 9 ton ti papan ko iji outpost. At damot ijayan da tanod ugok kan tanod pag-ong. Ay, anya day jay. Ay sos. Ay, adaman nga tan kulao ang nagapon dita baliti. Dita likod ti balay. Uni, ti kulao nga agpayso day jay. Ay, agkumutak. Ay, makaamuditan no maiturog ko. Kat sa anak ton ang makapan iji outpost. Ay, makaalyaw day ta kulao. Kumang nujak nakita tila nga ti kulao. Ay, nakabutbuteng at tumatayab. Ay, nuadala nga ta ni Rosa. Kasta unay man nga tan ti pigurger na amabuteng. Ay, jak na puutan. Nakataytayagan ken narukbusan ti bulong dayta balite. Jak met ngamin impalubos apukanen idi dagiti nagbayanihan a kabataan. Pilitak ti maturog. Lakay, imawag ni Dumeng, itagdigdigos ka, siya ako na tinang sungbat, tiyawag na. Anya timbaga na. Ada ka no agap, apo na kulao niya balite, tilikod ti balay da. Kulao manan. Kinuapon ti kapri day jayain. Anya ti amom, nadamot na kiapo na kulao. Ken gagayim na, dagiti kapri ako na ngagapapon ni jay, sanaya. Uy, pagapaan da pa idikin Rosa takabuteng ni Rosa ti kapre. Ngamibagamot ngamin ni Dumeng agagayim na kano dagiti agastawa a kapre nga agapapon ni jay. Wen, ita kulao manan. Uy, kabuteng matgayam ni Dumeng ti kulao. Ay, kasla makikita ko hindi tsuran ang mabutbutang. Takrot matgayam ni Dumeng. Wen met, kunamla no asino nga wan kabuteng na, tadi mamatpate kadagiti makuna amarmar na. Ngim kuna na gayim na dagi akapri, iso ajak mamate. Anya mo tidi mo pa tiyan. Jak mamate agayim na dagi ang asawa akapri. No, budno nga da kapre.
Adda nga taa. Oh, Taapay kat di na pinapukan ididay jay abalite. agin tutura ni Duming. Ket anyat kinunana. Papukan nan, di balite. Awan matimbaga na akasta. Ibaga na no papukan na, tauray siya kon timang pukan. Anya, agar aramid ka. Nupod no nga da ka priijay, di ka mabutang. Sana ko na mabutang. Takayat ko apanagnagan no podno nga dadagita ibagbagada akapre. Kas kada no anya ditan amarmar na. Anya, Ay sos di mo pagang angawan da kita, ta mga nubalsenda ka. awan dagita. Ay, nakman ijayan ni Duming. Bagtawan ni Rosa apadam akontrabida. Anya kontrabida. Pagimbagam, tibagbagak. Saan mo apagang angawan da kita, tadakes ka. Kwa, pumanaw mo la day di ako laaw. Teritoryo dagitay agasawa kapre day tabalite. Di mga rod papukan. Saan, tatang? Ang kabut-buteng ni Rosa dagiti bagbagam akapredita. Uray tawan mo't ni Rosa. Kat, inton sumangpat. Kwa, Ay papukan mo. Uray siya kon timang pukan. anya? Kabaalan nyo? Nya. Mamin ano mutladay dyan. Wada mabulod at kinso. Siya kon di makamudita. Amangan kat no makabat-batin to ni Rosa. Nupod no tayo bagbagap nga dakapredita. Saan kayo amabutang? Awan dayta. Ngam oray ko nga awan. Oray jak mamati iti bagbagam. Kayat ko amapukan tapno awan pagbutbut nga di daduma. Nilaunay Rosa. Ala ni Uncle, di mabutang. Ang kasanon no mabalsan. Dayta nga ro ti bagbagak. Sa bagay, kabuting talaga ni Manong Rosa dayjay kapre nga ibagbaga idi ni Manong Duming. Isu akayat ni Uncle mo apukanan. Madimat ni Manong Duming. Dayta nga ro ti problema. Nakasaw ko ni Dumeng. Oh, kahit Isa nga aklaan. Kisayak dagiti nagrurukbos asangana. anya, ulyam nga raw di balitay. Kawuna. Kasano nga rin asangaak no yakumulay. At damot spike nga usarek. Sana ka matinag. Agar aramid ka laklakayan. Kaba alam ayati umulay, kat adahay blood mau. Siya, ti makaibaga no kabalak winusan. Kabalak. Anyat naknakan mau, gusteng. Apay adamagam no anyat nakan ko. Nagado apang ibusa may ti oras mau. Di pa'y balite kas kada kapray. Ay sus. Adala kayat ko apanagnikan ko nakmud. Ala ni Uncle. Kasanon no, itinag na ito jay kapre jay. May siya ka mud? Apay, mamati ka iti kapray? Mamati Ah, no, inarmnak pa idi ti kapre. sa sawam. Ne, di yun malagip, idi pinasantigwardak ka ni ama palang. Kapri idi tinang sarsarungkar kanya. Nagikita nyo man ako na kuntimang kontra kanyak. Ay nagusteng pagimbagam ti bagpagamay. Hay, ayan, dati ka barbaro abunang kaon. Asaag tapno natadam pagisangak. Paadag amin dagiti nagrurukbos asangana. Ay talaga natangken ti ulo malaklakayan. Bayandak ka di. Pag-aayat ko ti umululi di barito ak. Nagsaya ato patagpo ka ni ti kayo niyan. Ay apaw. Ala ni Uncle Gusteng. Desidido nga umuli jay balite.
makaammo kayo, tatang. Imbaga kon nga dagigyan ditang agasawa nga kapre. Ipilit na. Ay, mamati kayo kadikanyak, tatang. Ay, may sarsarak kayo. Ngem, gagayem mo ida. Un nga rod. Iso nga, iraman daklakit di abalsan no, madangran nyo ida. Sanda madangran. Maksayan la di paglemenganda. Tapno pumanaw dan. Ay, da kayo talaga. Saan kumute na pukanan ka? Ay, kabaalan nyo nga rod nga ulyan da ita. Nagado na kita sangana pagalatiwan. Manguli akbat kay. Kundam sakit di duming Ngala, makamu kayo nga rod. Buyaan kayo. Wuna. Trip ko lang mat da ito'y kaduming. Wen, tanya ko mangay da ito'y apagibusakit ti oras. Ngem trip ko nga rod, lapdam, bad trip na. Gundaway ko amang paneknek no podno da ito'y bagbagam nga dakapre. Sige, agawam gusto yung kita. Man. Ay, sos. Talaga adesidido. Kita man nga rod no kabalan na nga ulyan day tabalitay. Ken no saan amabutang no addan tumadlaw na akarkar na dita. Ay, kunak tumit. Naglakati umuli. Uray awan spike tado ti pagpangalan ken pagkaptan asangana. Ngem. Maguri ka. Mas daawa ka. Naglaka mo tiyo uli kun ket. Kasla marigata na kiti panagko na kiti rugyak ti kumalayat. Talaga analaingak pa'y lang umuli. Kita pa'y sumaron no ang nagsapalaan ti sanga ti danunek. Itan may sasanga di tati unag apaaden. Data. Pagtadakaluban ti buneng ko. Nalakatiyo ulik dito. Tadyak indragragpin nga inigigaman ng minyole. Ala. Apaw. Nakasilsilap na ito'y nasa kabuning ko. Nalaka mapukan ko na ito'y asa nga. Takatadaman na. Nagtangke ng tisang aday ito'y abang dito. Isardeng mo da ito. Nangyari jay. Isardeng mo da ito, kunak. Kunak no bidot tinangag ko itay. Pudno nga da nagsao. Kasla nagdakil na tao. Natangkan ti olom lakay gusteng. Ayan ti agsasaw. Kasla pa'y kat... Yay! Nagatidong asaka ken. Ngihi! Nangisi ta parswa. Siyak ni babu. Di kapre agayem ti manugang mo. Di ka pa'y lamamati. Isalpag ni ayat. Pudno nga da kapre. Anya. Di ka pa'y lamamati nga adda akapre. Kaduak ni labs ko. Yehey! Adda dito! Agpaiso nga, adda kayo akapre. Anya. Mamati kan. Ngam.
ipalubos yung akis-akis nga dagitoy. Nagkunaken ka. Uray ka, no? Pagang-angawan na kami. Da kami asaan nyo ang makikita. Anya. Isakit ko dagiti kaiban. Agasem. Pagbalinam paya pagbabangsitan ti balayda. Awan konsensyam lakay gusting. Dakes ka. Nay. San mo asawan ti kasta Ay, tasya ti kapitan ti barangay nagbugsudan. Adon tinararamida kapag imbagan dagiti ka barangayak. Isu di mo ibaga ada ka sa katao. No saan nakalangat akatugangan ti gayem ko anatarake. Itin nagkakuman ka. Anya? Ay, San Labs. Di mo ito nagkasimat. Isakit mo day alakay, my loves. Ikami ti kundaway na no kayat na ti makigayam. Paikit din na di mo ikan iti kundaway. Mabalin mo. Wen, mabalin. Kaya't na kami kadimot agayam. Depende. Aha. Anya a depende. Ibagam. No ipakita yaw nga daan kayo mo titinasaya at panagpuspuso. Sige, agagayim tayo. Mala, gayem dakan. Malabs, babu kapre. Ada isengasing ko. Anya day ta, my loves? Ipasyar taman iday ti manugang nan. Aha. Napintas day tang imbagam. Kayat mo ti agpasyar akas kala nakapaubba iti day di amang mo. Anya? Ipapan mo asi bibiyag pay day di amang mo anang ubbaken ka idi ubing ka. Agpaubba ka kanyak tay pasyar ka. Ubbaen mo't ni labs ko ni Doming ang manugang mo. Anya? Bayad ka. Agtagari ka. Dada, agpaubakan kanyak, Domingo. Tinataraki agayami. Ipasyarda kami talaga? Uwan mo. Ipasyarda kayo itilog lugar asaan nyo pa'y anap na panan. Ay, agtalagta ka di ka dagitoy, Doming. 100% ti panagtalag ko kadakwada, tatang. Iso nga, agpauba kayo mutan kini babo, akapre. Sige. Inda. Agat tabako kamay. Agalos ka. Di ka kitagyaman ta mapadasam manan ti maubba. Anya nga, mapantayon. Babulabs ko, kapre. When? Paskad! Ready, get set! Fly! Fly away! Ay, apaingay! Apaingag tayap tayo! Matatayap na, tatang. Di kay mas dawanan. Ay, salbag. Puno ka di daytoy. Itay-tayap na kundi kapre anang bakanyak. Di kay abot-butang, tatang. Nakangat nga aton ti ayan da Doming. Hindi nangubaking kuan akapre. Di kunam, maragsakan ka iti panagpasyar tayo la kay Gusteng.
Ay, apayakas la makagura ka matay. Ipasyar ka itilawang. Kasi tayap na. Hindi no taawan na payak na. Pangipanam kanya, kapre! Ala, awan mat da angkal kan manong duming dito yan antisupeng. Nay, ayandan ngay. At dadalaang dito'y iti timman awak iti tawa. Sapay insaganaan ta ida iti meriendada. Awan damat dun. Gan awan mat tinapukan asa nga ti balite. Aywan. Nagbabawi mo't lang ata ni Uncle Mau ngay mulay. Wun nga taa. Awan mat makitak a tao di tatuktok ti balite. Nung napananda nga rudan. Awagak ni manong duming. Aywan. Ay, nagloko dan. Di daman lang nagtagtagaren sakbay apim manaw da. Yan. Ay napanandangatan. Nay, Anya? out of coverage ko na namat, ante. Ay, nagloko dan. Pimanaw dalatan, adida imbagano sa dino ti papananda. Ala, amang ano, intalaw mo't idadagitay kapri, ante. Anya? Agsuwagtan! Ay, idisuna ko ni tidaga. Manjakaon. Saan adaga ti pagdiswanta? Yay, tao ti makitak dita baba. Agdive ta dito. Ibatok ka iti taaw. Iton! Ilong ako na ko. Nagang angawan na kami, si Kaalakay. Ito, bagang angawan kamat. Itilan sa titaaw ti papananta. Saan? Pagkawanin akong kapre. Majakon. Saan taon? Lukaw na ko na. Malmes kan lakay guste. Kapre. Agyamanak. Tagtaga-inop ko lagayam. Doming, mabali namin. Ay, kamaudyanan na. Maturog mandataon. Narigat mo't dayjay panagsublik a barangay tanod. Kanayon na kon amapuyat. Kasano? Agkurang pala ti bilang dagiti barangay tanod. Kapilitan a makipagdyut-dyutiak. Awan met ngamin agbati iti barangay outpost no mapanda agronda. Kapilitan asyakon a. Maturog ti aramida kita. Sigod ano kastoy nga oras kat agriinga kon nga agsurat ti istorya. Agam ita. Baliktadan. Panaturog kon no kastoy nga oras. Kasla na buwak dagiti aso dita karuba. Sino? Di ko maaray ka! Rumar, taga-boxing ka!
Ninsamot la kay dimit dayjay. Oh, nabartek man nga tan. Wisit kayo nga asaw. Apay at naulan na ka. Awan. Kaya ko tagbuksita si kang asaw. Kunak no makaturog akon. Ngem, kasano ang makaturog ak? No addamat na ariwaw ak aruba. Aputak dagiti lapayag ko. Pilito kon ti maturog. Tagay tayo, bayag ti panagtutungit tayo. Oy, tagay, Antonia. Ay, di nakiramraman di tarak. Tanusyak tinang rugay. Hey, agkurang day ta. Si kantay kabakitan nga Ah, punti biyag ko day taitaan. Ipapas ko na, tawan matanda di kumpari mo na akanayon ang mga anawa kanyak. Nay, baliktad mo tayo. Kano si kati agdabiso na. Ang si katay na uday, inunaan na ka ni kumaray. Ay, sos! Bartak ka number 1 dito'y nagbugsutan. Anusan na ka ni Guste nga chairman nga di mon sa ikaskasaw? Di yuman patpatsin na jay padalakay. Nagkapitan laeng kunamlan asino ang katurayanin. Tela ka, Tata Debate. Kasta kita ti bagbaga, malala. Ay, di ora ang yaman ti bagbagak. Apay, dakais. Ay, makado ka manin. Alakitin. Saksa ka mo, unday tabraha, tag, tutungit tayo. Ay, mabit lang. Tumagayak pa'y atap numayat ti panagsiksik. Ay, gimasan. Ay, oy. Lagi tayo tayayaw, iroyaw. Ay, sagbabain ti pisaos. Ay abam, dagiti kakadwa mabarangay tanaw, taing kay kitaan. Dagijag susugal ng imbaga, limabas dito barangay hall. Ay, amok no asino ti leader ijay. Ni manen lakay dimig. Salbag mo tayo lakay. Saan aman anawa? At dalat tarasun na no aday baga amading aramiden na. Di lakay kayat na aramiden na nga uray da kayo na barangay tanod di mga nawa? Ay, uray pa'y da kayo, chairman. Na, paiman. Data ti mapanan, Chief Dumay. Ay, kakadimate. Nabartak ka na. Ay, kano si ka tinabartakan niya. Kinunam asaan na ka nga iramraman dito. Hanggang si kamat ti kadarasan na mabartak. Ay, kaputa tingi-tingak itay no, adaumdas di tay di jayam. Siyak matanti, tinagtagayan niyo. Binarta, salbag tayaw. Anay, dahil tanda kita'y alipuris tinaturay. Anak ditan, sige. Magkakawin ako na. Ay, alwadam, may daramodom ka. May darawang ka, ina. Anong tatagayan nyo dito balayo, Madimet? Ay, wan. Birthday mag apay takas. Birthday yo gayam. Ewan ang awan sagana.
agraragsak kami lang agkakabadungalan mal. Hindi kayo mas daw. Tapati siya abak-bakatan kata. Nabartak matan na. Ay, madi ti kasta ina Antonia. Makapadakas kada kayo ti kanayon a panaginomyo iti arak. Ha? Sino kayo na mga ibagbaga ka niya kiti kasta? Awan ka di tinakam ka. Ha? Jak amuletan. Ina. Agrag sa kami dito, yan, di kaya agbalin na kontrabida. Adda ordinansa ti barangay. Maipakit Di ka bandumay awan patpatsag dita. Anya? Pumano kayong di kayo agbalin na kontrabida? Tada kami. Na kami tibida. Anya nga iti pamayan tayo, kadagiti kasi akita ti tao, tatang. Pada senyor, nga awan manaknakem na. May sapay day bakit Antonia. Iso ti kadwa na adadaulo. Nagala sa damag. Bakit kan lakay ang martek? Ay, isudan ti major problem dito'y barangay. Anya nga ti pamayan kadagijay. Apay, agkabaw da nga tanaya. Mabalin nga adamot kabaw dan. Ket dayta panagbalinda apan anawa ti pagkakabawan da. Masa na mabalinday ta? Awan ka ti exemption ti paglintigan ti barangay. Exempted samad dagiti agkabaw, chairman. Dayta, ti saan na nadakamat? Ngem awan ti makunang exempted. Awan sa balingar aramiden dan no diti ago umbong. No saan nga ije balay da kakadimit ti ayanda, ijay mat balay da ka akang Antonia, when no saan iti sango dagiti store. Ipanunutan mi iti solusyon deta, bakit? Nasken na mapasardeng dan. Kahit anya ti aramidem nga raw. Kat no sika. Anyat amom ang balin ang makapasardeng karagigya lakay kan bakit. Ada ulo dagiti agtutong 8 kan agiinom dito barangay. Ay kat no siyak. Agsardeng tula dagijay inton agornosan dagiti sakada. Kasta ti makunakta agkabaw dan samutan. Anya? Nasken nga da pa kadidigraan da. Uri agkabaw dan. Agnakam dan tumot nga ta. Anya nga taaya ti pamayan kadakwada. Didigrain nyo ida. Anya kumamot kita ti panang didigra kadakwada. Kaday ti problema mo na panunutan gusteng. Uncle Dimit, kasta kayo kadilatan? Inaldaw ti panaginumyo iti arak. Ay, di nakontraan kaleng. Ay, araklat pang ibusan yo iti social pension yon. Inton kwan. Anya, apay adi mo itulaw. Mga no, damang i-report kada kayo. Ay, awan dakis ng aramida kitipada katao. Bagbagik laing ba ti barbarte kag. Apay, ada problemam kaleng. Jakmat di maudawat kin ka iti igat-gatang ko iti arak. Agpaiso dayta. Ngam no agsakit kayo. Ay, apo. Saan la ada kayo ati mapirwisyo? Apay ngamin aya. Ibagbagag aya biyangan dak. Bay andak laeng. Kasta ti kayat yaw. Kun mate, malala. Pumanaw ka man iti sangok kileng. Man. Ano? Nay, mapluday tabason. Ay, di nagpakibiyangan kunak mate. Panawan nak dito kileng. Panawan nak. Halawa, di ta kayo man laangay, nangkal. Sumyagan. Laki, iday. Ay, salbag ditan aka nakak.
Inayabak a para lutok ken para lutok laeng. Saan nakaraman ti pananglapad na iti pagayatak? Problemak ni Uncle Dimit, Chairman. Sanlangan ada kayo akakabagyan na ti akin problema. Problema ti barangay. Chairman. Iso makitinulong kayaw. Tay sardeng dan ti agtutong 8 sada pala agiinom inton kwan mabartek dan nakar ariwawadan taon. Ni Ina Antonia ati kadwa na adadaulaw, Chairman. May samo da jamak bakatan. Agkabaw dan san, Chairman. Uray wag kabawdan. Sa nagaputag kabawdan ket buyaen tayo latan tikas jay nga ramida. Anya nga tati aramid ko ni Uncle Dimate, Chairman. No di na kay kaskaso baybayamon. Kastamot aramidin men no sandalat ta maanawa. Anya? Akatwan, maumadan to siguro ah. Nay. Si kamot gayam tinagtuktok kagawad ko rain. Ay, uwan man ang Antonia. Mabalinti umay dito balay mo. Una, adda ka lang aro din dito, yay, sumar ka. Agi ama na. Nay, nagadun na kita abraha? Ay, kaslait tala makakita ka iti baraha. Kapay dagita manang Antonia. Ay, isagsaganak para inton madamdama. Adun to ti umaya bisitak. Anya? Ay, ada ka di okasyon dito balay mo? Awan, kastuyak ngamin no makalagipak. Awan mat ngamin kabalay ka. Kaputawan ka balay mo. Agpatungit kan tapno dalaang umay dito'y balay mo. Ay, kaslakas na. Ang makapadakos kan kati arak manang Antonia. Makaala ka iti sakit mo dita. Ay, awan day ta. Ilot ko day jay. Anya? Awan may iparit ti doktor. Oray da kayo mag. Day talas. Sangkakunayong. Awan makalapod kanyak ta isot to. Pagragsakak. Isumatla ako nada ang major problem kayon dito'y barangay takasta tirasun niyo. Minumak iti arak no kayat kaw. Sino kayo? Amang iparit kanya kay, ha? Talaga adi kaskasaw dagiti opisyal ti barangay? Awan da kasi nga aramida kay ti padak ata. Anya ko mati problema yung kanya kita, ha? Anyat kinunam Antonia. Napan ijay balay mo jay kagawad apadam a babae. Wen. Kundi palagip kanyak. Ay nga masino ko amang ibagasa na kung nga ginumiti arak nga ya. Kapada na launa itay kaanakak. Masuro na kijay. Kundi dilaw kit di kanya kung... Kanakam day jaya, nisaksakit na ka. Papanawag kit ijay balay kun Nung papanawa masino ti agluto iti kanam ngay. Kaya nasino ti aglaba ka dagi jay murmurang mau. Di ipalabak iti sa balay. Masuro nag iti dayjay akileng. Dayjay, madamama ng titong itdayjay sangot istor ni kakasakka. Baybayan tayo idan. Makamuday ti biyagda. Anya? Makamudan. Iswa makamudan inumin da amin. Winitangad da amin ang ala ko ni kakasakka nga ara. Anya? Katuan. Hey, makaumadan. Ay mapanak man ijay. Day,
Apayan, anyat aramidem ijay. Inak mat, makiinom. Anya! Ay, anyan ni Gusteng. Pagbalin samot ten ngawan manaknakam na. Maya ti kastoy ngar aramiden nyo dimit. Agumong kayo. Inton kwan, agtutungit kayo. Sa inton kwan, agiinom kayo, aging mabartek kayo. Mayat ti kasti abiyag. Nagmayat tupay. Awan sawir da tao. Unaya. Awan mat pamilya mo na pampanunudan. Awan mat. Kastoy at ibiyag. Happy go lucky. Unaya. Nan, ramanak man detayin inuman yaw. Apaw, ay kastaman, kapitan. Ay tumagay kamot Sige. Ops, susto. Ay, pulutan ka. Ay, sos. Kilawon a karnit kalding tipulutan may. Apaw, nagsaya day. Sabi ni Chairman Game. Ay, kasta kumaakanayon, di awan problema. Awan agsaksakit tinakem na. Apay, agsaksakit tinakim yung kanya kaya, di may? Ay, hindi pa'y laeng Nga may awan pakisamam. Imbotos ka pa imot garot idi eleksyon. Masapol. Di pa nagtutuno. Timpuyog ti kasapulan saan kitdain. Di mo't kastate inlong-lungalong ide ni Presidente BBM. Wen, timpuyog para di pagsayatan di pagilian. Dito'y mat barangay tayo, timpuyog para di pagsayatan di barangay. Wen mat, kas ita, di awan problema. Agdadanggay tayong ag-happy-happy. Uwan na ya. Ay, kakasak ka. Ay, agperwar ka man dito, iti sanga kahon nga arak. Siyak timang bayan. I-blow out ko man, dagiti agditimpo yung kakabarangayan. Nay, day taman. Ag-blow out ni Kapitan. No, ay, Chairman ko kuma. Wen, napanunot ko pa itag-blow out ita. Para ka na kayo. Ay, mayat. Ay, kakasak ka. Dahil tayo man pinaluto ka pulutan. Ay, so, iraman ton abayadan ni Kapitan Gusteng, wine. Ngalawan, irwar mo taman nung karton di tangarak na ipainom mo. Siyak amin timang bayad, kadag iti in-order yaw. Ay, ano pa ti arak? Ibusin tayo kung ni Kapitan Gusteng. Ngam na isan samot na agininom. Sa pinanawan na tayo matan. Para kada tayo nga road. Iso nga agrenig tayo. Ano pa ti pulutan? Ay, imbagman. Oh, kakadwa. Ibusan tayo dagitaw. Sayang. Hibakin ka Antonia. Ay, namartik ka na talaga. Ay, gagangay iti solo flight. Apay ngay. Agtayak matanti kita. Ay, bartik mo na itan na. Sanak mata na maka Madia ay Madi laga napunon te boksit ka Madina ay Antonia agan ano kamot kain agan ano kan Ay,
Dayjayan tay didigra. Nakabasol sapay ket dataon. Adda nagkuna ada kayo kano tinagpainom tatang. Ha? Kumusta ka nun ni Antonia? Dayjay. Diwig sa kanumot jay rupanan. Agatritis sa kanumot ni Mang Dimit. Ah, Limtag kano dagi jay saka na. Ket saan ang makapagna. agnakem ngatan. Bareng nadidigradan. Ken bareng umuna ken maudi met dayjay. Apa nang i-blow out ko kadakwadan. Mayata. Kasapulan gayam ti blowout. Tapno maanawa dagiti papaanawa. Blowout. Blowout para kadagitay eran. Mayata. Nag-blow out ni Katugangak. Ay. Tagtaga-inap mo't gayam.